go maka mo ka motseletši nna ke re go lena ke re modimo a tšwele pele a le šogofatša modimo a le direng ka botho bana ka moka goba baswa ka moka a re no tšeng sebaka se ba le theeleditšeng ga no mo leng gona gaufi le mme wa gago e no mo lebelela ka mahlong o mmotše ka mokgwa o mo ratang ka gona ebile o mmotše ka mokgwa le gore o bohlokwa ka gona ka gara bophelo ba gago ka baka la re bomme ke batho ba e le goreng ka nnete motheeletši ba tloga ba raloka karolo e boima ebile e bohlokwa lefaseng le re phelang go lona mamhle ke tlo tšea sebaka se ke bolela ka bomme ka baka la re ke letšatši la bona bomme ka moka ba le theeleditše le ba la hlogonolo go tlo kwa ditaba tše ke di swereng je le gore modimo nyaka gore le di tsebe ke gale le phela le bomme mara le sa kgone go lemoga tše dingwe ka baka la dilo tše le gore mohlwe mongwe lefase le leka go le hlalosa ka baka la batho ba bantši re leka go ba se re leng sona ka baka la se re se dirang mara re lebala se re leng sona ka se modimo a re fileng sona motho mongwe le mongwe ga a belega mo lefaseng go na le mpho ye modimo a mo fang yona ka gare ga gage go fetiša se a se dirang mo lefaseng ke a tseba re se dirang mo lefaseng ke se mohlwa mongwe se tšweletšang dikenywa tše se le goreng re sona mo le gore ba bangwe se ba se dira mo lefaseng ga se se tšweletšang dikenywa sa tše ba leng sona ke se se tšweleletšang se batho ba reng ke sona mola e se sona ba bangwe re se re leng re ipotša re se re leng sona ka baka la mešomo e re e dirang mo le gore ba bangwe ba rena a re šoma mara re se re leng sona ka baka la mpho ye modimo a re fileng yona ka gare ga maphelo a rena motheeletši o swantse o kwešišo ya gore re batho ba e le goreng kore o seo leng sona ka mpho ye modimo a o fileng yona go fetiša seo se dirang mo lefaseng se se identifyang bowena molao o se sona a ke tsore ke tlhalosa ka sepedi sa mannete na e re ke bea ka sepedi se bonolo ngwanešo gore go na le dilo tše dingwe tše di re identifyang gore ke rena bomang ka baka la mešomo e re e dirang mara botsebotse e se selo se re beng sona go tšwela ka mpho ye modimo a re fileng yona ba bangwe re šoma mešomo ya bodoctor mara botsebotse e se gore re tswetše gore re be di-doctor ke ka baka la profession ye ke tšong go idia sekolong ya gore ke be doctor ba bangwe re tswetšwe re swantse re be di-doctor mara palela ko go ba di-doctor mara sa no tšwela pele ka bohlale ba modimo re kgona go identify some of the things re di fixa ka gara community jalo go bohlokwa gore motho a tsebe se a leng sona go fetiša se a ipotšang gore o sona a se sona ka baka la dithuto goba ka baka la profession ya ba go le yona wa gola gore mohlomongwe o re seo beng sona ka gare ga bowena ba gago o siele le sekolong o swere profession ebile e le taba ya gore o tloga o nyaka go tšweletša tsebo ya mpho ye modimo a go fileng yona e kgona go thuša setšhaba ka baka lana le go ya setšhabeng o ba offera the service goba o thuša setšhaba ga o ba thuše ka baka la re ke profession fela o ba thuša ka baka la re ke mpho ye modimo a go fileng yona ebile ga o e dira ga o sware ke stress ebile le go ya mošomong ga o lakalele ka gore o a tseba re nto ye ga ke e diriše ke gore ke yela ka baka la re ke kwele tlala ka gae ke e diriša gape ka baka la re ke mpho ye modimo a mfileng yona gore ke kgone go fa service mo setšhabeng sa gešo and le ge batho ba ka se go fe selo ba se go bethele matso gore you are doing a great job ka baka la re ke mpho o idia ka phišagalelo ka gara bophelo ba gago ga o hloke motho mongwe gore a go bethele matsogo ba go botse gore you are doing well ka baka la o a tseba ntho o tswetše le yona ebile o e dira perfect and a gona motho yo mongwe ya ka e dirang ka mokgwa o e dirang it is unique ke ya gago and ke ye modimo a go file go yona gore o serve setšhaba ka yona motheeletši ke rang na ke le ka gona o hlalosa gore bomme go na le role ya bohlokwa yo le goreng go le mme o a e raloka mo setšhabeng batho ba bantši ba fila o ka re bona ga se bona bomme enough ka baka la gore go sena ntho ba kgona go e provida mohlomongwe ka gae mohlomongwe o mme a o šome o fila o kare ke mmamalage ke mma enough ka baka la gore bana ba ka hloka le go ba rekela sela le sela ke tshepetše mmušo e re ko botše mme ga o mme ka baka la mošomo o berekang ga o mme ka baka la so se fang bana ba gago fela o mme ka baka la re o kgethile ke modimo goba mme mo lefaseng le re be le sona the fact ya gore go na le peo ye o e tlišitšeng mo lefaseng and you are playing a role ya go hlokomela le bana ba gago ka mokgwa o ka kgonang ka gona ntho we ke role ya gago never despise that moment ye modimo a go fileng yona and ebile se ka ba wa regreta goba wa itshola wa file o ka re wa ntho mongwe o dirile phošo ya gore o play that role ka gara lapa la gago tseba gore modimo go kgethile le lapa lewe la gago gore o go file lapa le le go lekaneng le maikarabelo a go lekaneng le bana ba ba go lekaneng le molekane ya go lekaneng
the situation ka mo modimo di kadile a go fa ka baka la a tseba gore you are strong enough go ka kgona go di handlela. Never ever in life o ke nyatso filo kare ke phala ke bosemamang ba kgona se ba dira se nna ke no dula ka ga gona ntwe ke dira tseba gore the fact ya gore go na le batho ba loreng o kgona go ba madara, go na le batho ba loreng ka ba itsoka ga ba fitla ka ntle ba kgona go breka ka bona ba re gape nna mama o re nna mama ma ba no re jela so ka baka la re mama ba tswa ka ikai ba re buela le seshibo ntho we bohlokwa ka baka la re there is somebody somewhere wa breka ka wena ile go ka sebe wa breka ka wena re na I have a mother. It's because you have a role to play ka re le fasele re phelang go lona jwale mo bophelong as a mother jwale ka mme o ska ba tsoga o nyaka go identifya role ya gago ya bomme ka tše di diragalang mo lefaseng. Modimo a re fa go tshwana ebile modimo a ka tsogela re file go tshwana, o mongwe mo fa se o mongwe a mo fa se, mara ka moka le ka tlase ga umbrella ya gore le bomme mo lefaseng le re phelang go lona. Jwale mamtla re tobolela ka bomme kodi motheeletše ga ke na tsebo e ntši ka bomme ka baka la re ke motho wa monna nna ka mathobela molepo ke mopedi ya bapedi, mara ke tlo no tsopola ka bonyenyane go ya le ka lentšu la modimo ke le ka go no tlhatlholla le go kgothatsa bomme ka moka ba ba theeleditšeng go no re tsebang gore le ba bohlokwa mo lefase le re phelang go lona. Ntho nngwe e beng obvious e ke nyakang go no e bolela ke gore lefase le tletše ka batho ka baka la role e playang ke motho ba reng ke mme. Ge e be go ska ba le motho ba reng ke mme go thoma ka buka ya Genesis chapter 1 from verse number 1 ge e bolela ka mathomogong ge modimo a hlola legodimo le lefase e bolela ditiragalo ka moka go fitlhela ge ebile modimo a hlola Adama a ba fetša a ntšha mosadi kgopong ya Adama. Tiragalo ye ge ebe modimo a ska ba a dira ka tsela gore mosadi a tšwe go Adama, mamohlang ke be re sena motho o ba mmitsang gore ke mme goba ke mosadi ka baka la gore modimo o tsebile gore lefase gore le ate le oketšege letšatši ka letšatši go hlokagala motho bo re mmitsang gore ke mme a ka kgonang go tšwela pele a oketša lefase le. Monna na a ka se kgone go dira taba yeo a le noši, mara go be go hlokagala gore go be le motho wa mosadi o go sasa go tla ba le peo ye e reng ge e lebelela ya mmitša ya re mma o raloka karolo ya bohlokwa mo lefaseng le re phelang go lona. Motheeletši e re ke hlalose ka boripana e le ge re tla ba re ya le mangwalong go kwa gore na gabotse mme o raloka role ya mohutamang mo lefaseng le re phelang go lona. Potšišo ya batho metlo ba rena ge re bolela ka motho o re reng ke mme goba motho wa mosadi re bolela ka eng? Ge re bolela ka mme re bolela ka bong goba deity. Mme is more like, it's not like a title ye le gore o yela goba mohlomongwe profession ye le gore o yela sekolong goba mme ke deity ke e jwale ka semelo ke ntho e le goreng motho a develope o no ba yona ka baka la re ke mpho e le gore motho mongwe le mongwe wa sesadi modimo o mo file yona. Re a tseba gore mohlomongwe e ka ba e yele ka mengwaga goba mohlomongwe e yele ka gore lebelelang ka baka la gore mme ke motho e le gore o na le ngwana, mme ke motho e le gore mara ge re lebelela ka another eye ka leitlho le lengwe kore mme ke bong ke deity kore mme go na le batho ba e le gore mo lefaseng ga bana bana mara ke bomme. Ke tlo itlhalosa na why ke e bolela so rena ka leitlho la sebotho re lebelela gore mme ke motho wa nago le bana wa tswetše go peu mo lefaseng. Bana ba re ge ba mo lebelela ka mogae ba mmitša mme, ge ba swere ke tlala ba kitimela go mme, ge o tshwentše ngwana o kitimela go mme. Ke ka baka le rena bapedi ge re tshwenyega ntho mathomo ge motho a tla le kare ga tlalelo o bitša mama, ke ka mokgwa tlhago e bego ka gona. Jwale motheeletše mma ke bong ke role ye motho wa sesadi a e ralokang, ke karolo ye motho wa sesadi a e ralokang ke gare ga lefase le re phelago go lona. Ke tla itlhalosa gorena e reng ke e bolela ka tsela ya motheeletše ka baka la gore go na le phapano gare ga mosadi le mma ka baka la re mosadi ke motho wa go ba le popelo mola mma e le motho wa sesadi wa popelo ebile a kgona go tliša peu lefaseng. Not only go itliša e fela motho o ebile a kgona go tšea le maikarabelo a go itlhokomela. Motho owe re ka re mmitša mma nka re ba ke se tlalosa kudu ka go tsebalega mara motheeletše ke bonnyane bo nka bo tliša. Mme ke motho mosadi ke motho wa sesadi wa nago le popelo mola le gore mme
ke motho wa sesadi wa be go le popelo again mara ebile a na le maatla a tšele maikarabelo a go hlokomela seo e le gore popelo e kgone go producer peo ya gona mo lefaseng a tšea maikarabelo ka moka a go kgona go ihlokomela e ka ba e le gore peo ye ga e tše popelong ya gage herself mara go tša gore o kgona go tšea maikarabelo ka moka a go kgona go hlokomela peo yeuwe ka mantšo mangwe go na le batho mo lefaseng ba e le goreng ba paletšwe ka baka la ka mokgwa modimo a ba bopileng ka gona goba ka mokgwa wa will ya modimo go rata ga modimo ba le gore ba tle lefaseng ga sanka ba producer this seed goba peo goba motho ka mantšo mangwe ga ba kgona go belega motho ebile ba fitlhile to an old age mara since their lifetime mola bophelong ba bona ba kgone go tšea maikarabelo a go hlokomela dipeo dipopelo tša batho ba bangwe a ke tsore ke bolela ka sepedi sa go hlokana ge ke re popelo le tla ntshwarela gona fo motheletše ke hloka leina le lengwe le nka le bitšang mara e no ntshwarela gona mo ke batho ba e le gore ba kgone go hlokomela peo ye e le gore produce ke popelo ye nngwe goba mosadi wo mongwe mara bona ba tšea maikarabelo a gore ba tla godiša peo yeuwe ka mantšo mangwe ke motho wa kgona go tšea maikarabelo a botswadi e ntše e se ngwana wa gage mara mo hlokomela goba go fitlhela ande le ngwana o a ra mo lebelela a mmitša mme mara e ntše e se wa gage wa madi mothouwe o sa wela under the category ya goba mma ka baka la gore mma go ya ka leitlho la semoya a se fela motho wa kgonang go producer goba go tliša peo lefaseng mma ke mosadi o e le gore mo tšea maikarabelo a sesadi that is why kere mme ke bombong ke diety kore e re ke tlhaloseso morena jesu gore e ba mmitša ba re morena jesu christ the word jesus ke lebitso la gago mara the word christ ke diety ke semelo like ke ntho e le gore ba identifyle mo go yena gore motho wa ke mokgethwa is anointed ka baka la dilo tše a di dirang jele mosadi le yena gore re motho wo ke mme mosadi ke ntho e le gore ka motho e le gore ke female ke ka baka la re no lebelela ra bona ka dipopo le dilo ka moka ra bona re motho wo ke mosadi he's a female mara go ba mma ke role a se ntho e le gore batho ka moka ba yona ke role re go identifya go ya le ka dilo tšeo di dirang re go identifya go ya le ka role yeo e playa mo lefaseng le re phelang go lona ka baka la motheletši ke tlo e bolela ka mokgwa mongwe le ge e le gore e ka no ba offensive ka polelo ya sekgowa gore e ka no tliša o kare e ne phapano ka gare mara go na le bomme ba e le gore ba tlile lefaseng they produce that seed motho a tšee ngwana wa mmelege mmeleng wa gage a fetše a mo latlhele ka rata spine a ye go phela lefaseng a re yena ga ana ngwana motho yo mongwe a tle a mo tšee a ye go mo godiša a sa tsebe motswadi wa gage ngwana yola a gole a tseba mmage e le ola a mo godišitšeng mola le gore mmage wa mmadi o sale ya motšhegela ebile go ipotša gore a sa phela nna go ya ka nna ngwana ešo kore ge ke tlo bolela ka role ya go ba mma ke tla bolela ka motho yo a godišitšego ngwana ola gore ola ke mme mara ola molatlhile nka se mo fe crown ya gore ke mme ka baka la ga a tsebe go play the role le maikarabelo a go ba mma ga a tsebe go ba mma yena ke mosadi wa popelo mara ka title re ka se ka ra mo fera re ke mme ke tlhalositše botse gona fao go bala lentšu la modimo bukeng ya Jesaja 54 from verse numbers 15 lentšu la modimo le re fela morena yena o re gane mosadi a ka lebala lesea la gage a se rate ngwana yo a mmelegego le ga eba a ka lebala nna nka se tsoge ke lebetše leina setšhaba sa ka modimo ba le ka go fa hlathollo fa ka mokgwa e le goreng o re rata ka ona gore a ka seka a re tlogela ore mosadi yena a ka kgona jwang mosadi a ere mme ere mosadi a ka kgona jwang go lebala lesea la gagwe that is why le tšele modimo a le re mme a ka lebala ka baka la gore motho ya lebala lesea la gagwe gore a play a role of go ba mma that is why lentšu la modimo le re mosadi ka baka la gore motho yo le goreng o kgona go hlokomela bana ba gage o kgona go tšea karolo le maikarabelo ka moka a go play this role ya go ba mme motho o lentšu la modimo le modimo o tloga a mo recognize jwale ka mme ka re mme ke bonke semelo ke ntho motho a e dirago
mme a se motho fela ka a tlisha peo bana besho gore nna ke le mathobela so ke late mama wa ka ke mmitše ke re mmawe ke ka baka la re ke kgonne go lemoga role go tloga bongwaneng bja ka bogomme a e radukileng le ge ke lebela basadi ka next door ba godiša bana ba bamogang but I know gore go na le mme ka lapeng ke mme wa ka baka la dilo tša ntiretšego tsona ge ke gola o nnyantšhitše ke salo monnyane a ntlhokomela ntlhapiša ntiša dilo tše ka moka a make sure ya gore le ge ke namela mohlare a ke gobale o a mogala re tloga mo motlhareng ke bontšha lerato la re o hlokometse ngwana le mo e le goreng ke kotsi gore a se ka wela le kare ga kotsi applied role ka moka ke swere ke tlala ke ketima ke re mma ke swere ke tlala mphepa ntho e ya developa lerato between nna le mma wa ka gore le ge ke re gole ke le kae goba kae ke a tseba ge ke swere ke tlala goba ge ke na le ntho ke nyakang ke ketimela go motho wa sesadi o ke mmitšang gore ke mma lebaka ke eng na there is a role ya kgonang go e raloka ka gara bophelo ba ka a ntlhokomela a nkgodiša ke kgona go mmitša mma jale o ka phapano motieletšo go na le batho ba e le gone ge ba gola ba ile go khumana ba le ka ra motse go na le motho wa monna go na le motho wa mosadi go na le bana ka moka ba šupa ba re mma ebile ba re papa motho ola gola ka tateng ya gore mmashu papashu ene batho bale ba seke ba mmontšha gore na se rena batswadi ba gago ba senama rena ba re go hlokometse ba mo godiša go swana le bana ba bona ba semadi ngwana a gola ntse ba mma ilo papa ilo goba go fitlhela a fitlha age e le gore ba thoma go dula le ena fase ba mo hlalosetša ba re ngwanaka gape gore bona re le jwale a se rena batswadi ba gago ba senama re dilo ba re go godišitše setori se se tabaši rena kwa sereng go bona re feletše re bile re kgona go godiša wa ba ngwana wa rena ngwana le ge mohlang a ka kopana le mmage wa senama a šetše a lekana le nna bathobela molepo a le ka tsela ye go ba boima gore a ye go lata mmage wa senama a mmitše mma lebaka ke eng na a se a ba godiša ke yena ka role ya bomma o godišitše ke mma wo a tsebang e be e le mmagage go tloga gale le ge e se mma wa gage wa senama o tlo no tšwela pele a ba bitša mma le ge a ka fetoga re no e re nke go mma wa ka ona mara ga e tla ka molapele o tlo no tšwela pele a re mma we papa we se se bontšha ka botho gore taba ye ya goba lentšu le mma ke bong ke ntho e le goreng e tswa from what a person does e tswa from nto motho role ye motho a sesadi a e ralokang ka gare ga maphelo a batho goba in the society go na le batho ba bangwe re ba bitša bomme ba basadi le ge e le goreng e le batho ba gone gore re ba tseba mo communityng ka baka la lerato le teo e ba e le goreng ba swara bana ba bangwe ka gona bana bangwe tla no ba re mmamang not fela ka hlompho mara le ka taba ya the role that they are playing ka gare ga community ke bohlokwa ba go ba mme jale motheeletši challenge ke tlišang go lena bomme ka moka ba le theeletšeng ke gore o ska ba mme fela ka re ga lelapa wa re ka rena bana ba ka šiba ke nna mmago bomamang ke nna mmago semamang e potše gore nna ke nyaka go ba mma setšhabeng play that role even in the community gore le ge batho ba go bona go rotoga ba re o se kwa tshwenyega nna mmašulena le ngwana wa sena mmaga wa senama mara a tsebe gore there is a woman in this community o e le gore ge ke nyaka maele a bophelo ke ya go yena o be le bosesenyana ba e le gore ge ba gola ba tseba gore there is a woman in this community o e le gore ge re ga kanega ke tša sesadi re tšhabela go yena re a tseba gore go ne o dula kgauswi le yena o tla go ruta sesadi a go godiša gabotse ba go bitše mma le ge e le gore a se bana ba gago ba madi nthowe ke bong ke role ya go ba motho wa sesadi in the community and ka tsela ye nngwe ngwaneso modimo o tšwela pele a go okeletša bophelo ka re a kgona go bona mogola wa gago wa go phela gore o kgona go godiša le go hlatla bana ba lefasile ba le gore ba hloka batho ba ba ka ba godišang jwale ka sesadi jwale ka bomme ba sepedi ba fela ba re ke re ke se ka ba ka e bolela ke re ke tšhaba baditi ke e bolela ka sepedi kare bolelo tše dingwe re no kgetha kare ge o ka re o bolela motheeletši o tla ba o šitše o sentše goba mme ngwana ešo ke role nngwe ya bohlokwa ye le goreng e bohlokwa kudu o le mme gore o e lemoge gore modimo o go fa maikarabelo a go ba yona
and ge o ka se raloke ka gabotse ke a tseba re batho ka moka re filo maikarabelo mantlha ke tšatši la makeno rakono bolela ka bomme goba mme ke role yeo e fang ke modimo and modimo go fa le maikarabelo a bo yona ka mantšu a mangwe ge o le mme re ke e bolela so ge o le mme o sa raloke karolo ya gago ya go ba mme bana ba tlhalala le naga e seng ba gago fela ke bolela ka bana ba community ba itša tseleng ba dira sela o ntše le gona ba lebeletše o sa raloke karolo ya gago nka no re gona kare modimo o tlo go sekiša ngwanešo ka baka la re go ba mme a se ge fela o kgonne go tliša peu wa ba le bana ba bararo ba bana ba bahlano wa namara bana ba ka šiba nna I only care about these children ke ba modimo a mfileng bona ke ba ke tlo ba godišang I don't care about ba bangwe gore wa mang o ya kae o nwa bjala o tsuba eng a inyake nna role ya go ba motheeletši ke go hlokomela go ya le ka mokgwa modimo a o fileng ka gona it's a role that you should play in the community. The powerful thing ke gore go matla jwang go hwetša o le mme o bitša le ke ngwana o mongwe o swammela ga mme ke ne bonnete ba bomma ka moka ba le theeletše le ya e fila o fila pride yela ya gore wow a se bana ba ka ba ka ba belegeng ba mpitša go mma fela le bana ba ka nexoge ba ngwelela a ba re mma go mathobela ba re mma we ba mpitša mma that thing le wena wa e fila gore wow a se nna mma go mathobela fela ke mma go semamang ke mma go semamang ke mma go semamang that is important e bohlokwa and e finish so good gore go ra gore ga ke mma ga ke play role ka lapeng fela even le mo setšhabeng batho ba mpona jale ka mme a re be bomma go setšhaba re ska ba bomma go mathobela fela a re be mo bomma go setšhaba le batho ba ka ntle ka ba re lebelela ba bone bomme e ba mma wherever you go e rile go sepela ka re ka tekisi o feel like ke mma go bana ba e rile go le morutiši sekolong o re ke mma go bana ba e le ge le gana kwa mošomong bana ba le gore ba bereka le wena e ka ba e le gore mohlomongwe ba ka godimo ga gago ba ba ka fase gago it doesn't matter the position mara play the role of being a mother ra o kara karolo gore le ge re le mešomong re na mathobela re feel gore there is a woman in this workplace wa le gore nka re wela ka re mathata ge re kopana le mathata a bophelo goba mohlomongwe bo mathobela re sa lebeletše kua le kua re ketimišana le tša gore re kgone go tla go ba papa go semamang goba banna ba bo semamang mara re tsebe gore go na le mosadi wo e le gore ge re kopana le go gakanaga ke re gakantšha ke tša bophelo we know where to run to re a tsebe gore go na le mosadi wa kgona gore le ka karolo ya go ba mma semamma re kgona go tšhabela go yena o tla ikwa le wena o e fila gore I am a mother ke sa le gore bomme ka moka ba e le goreng le na le bana ka gae ga le plata durola ga le bomme o sa le mme mara challenge ya ka ngwana šoko gore let's push to a point mo e le gore le ngwana o e le goreng ga ana motswadi ana motho wa ka llelang go yena go na le malapa a mangwe ngwana šule o ka ntlhatsela motheeletše gona mo o leng gona a e le goreng ke gana mo strateng se re phelang go sona bana ga bane batswadi ga banaeng ba tšwile taolong ka bakela ba hloka motho wa ka playing that role in their life a ba ruta goba bana ba ruta go gola ba kgona go phela ga botse ba bangwe bophelo bo šetse bo ba tlhakatlhakantšhitše ka bakela a sanka go ba le motho wa sesadi ba mfekile not only gore ke thoga ko ngwanešo ge ba shalla ba go lakatselana is because God already have appointed somebody in this community you know le motlhong o tšhaba calling ya gage wa ka kgona go play that role a go godiša batho ba uwe e ba phišagala e swantse gore e tšwe ka gare ga pelo nna kere gona kere ge o le mme wa mohuto owe o tseba re o na le phišagalelo ye uwe ya gore o kgona go godiša le motho e sebe ngwana wa gago o seke bo wa boifa modimo o e beile ka ra diatla tšago don't care gore na batho ba bangwe ba tlo reng don't care gore o mo rekela dieta ba rena e reng a rekela dieta mola tseba ba gaga ba neperete God will take care of you God will do the rest play a role ya go ba mma ene o tla bana modimo o tla go šogofatša
nako ngwe batho go dirana batho tla go ba rena goreng o rekela ngwana semamang gempe mola o tseba re ngwana wa gago o a di shorta a na tse di enough. It doesn't matter what you are doing, you are playing your role, you are playing your part, and God will see you through. Modimo ke yena a tsebang dilo ka moka ge modimo a go kgethile ngwaneso o hlokomela batho ba bangwe. God will make sure ya gore family ya gago le yona wa e hlokomela. Batho ba bangwe re a seketsa ka baka la re lebeletse re ka moka re swere lofo ene re hlakane ka moka go no shara too slight yene wo bana ba gago ntse ba bahlano ba ka se ka ba kgona go e aroganya mosegare. Just take it and give it to somebody, and God will make sure during the day bana ba gago ga ba bolai ke tlala. Go na le taba engwe ngwe le shelo goreng re fela re tšhaba go e bolela ka baka la re e fela e ba le dipolelo ke taba ya moneelo ya go give, gore giving is more powerful not only in the church but giving also in the community. It makes a breakthrough in your life. Go no ipotsa gore nka se ka no phegelela go no khwetsa ke so go humana borotho ga te ka le tšatši ka molape ka baka la go na le role ye go sontse o e play ka ra maphelo a batho ba bangwe mara wa sheka ba ka ra wa seketša ngwana shina re go botse go na le matla ka ra go niela gore ga o ka no fa motho mo a tswela nga sereketala modimo will make sure ya gore that thing it continuously e no tswela pele e multiply so that bana ba ka ga ba bolai ke tla o tla go batho go e fo ba rena gore ntšhe molotse ba re wa hloka ke ya ntšhe ka baka la re ntšhe it's not enough. I will give it to God and God will give me more. If that is your role, play it and God will see you through. Another role of a woman, mosadi ke motho wa go gomoja. A wona motho mo lefaseng ke a tseba sometimes e ba vice versa, mara mo lefaseng re le bana ka moka re a tseba ke e bolela from experience. We know gore if ke na le bothata ke le ngwana motho wa mathomo ke ketimelang gona le goreng ke easy target ka lapeng ke mma ka baka la re mma ke ena motho le goreng batho ka moka re ketima re nyaka bothata before re tla ya go motho wa monna re tla re papa we re na le ketimetse go mma ke ena tla tšea ditaba di fetišetša di šapa ba re gape papa o kwa ditaba di so mathomana o kopana le bothata na bile ba thoma ba re mmitšeng re tla re ko re taba tša ge le reng mara motho wa mathomo o le gore I will run to is a mother. Mosadi goba mme mma ke se ka re mosadi mma ke motho o le gore o raloka karolo ya bohlokwa le gore khomotša ge re nyaka khomotšo re ketimela go mme. Ngwana mongwe le mongwe ga alla o ketimela go mma ga nyaka go khomotšwa ka re o a tseba gore go mmage ke mo a humanago comfort go mme ke mo e le goreng it's a comfort zone goba ka ra diatla tša motho wa mme. ga ke tsore ke tlhalositše botsenabo go bala buka ya Jesaja 66 verse number 13 lentswe la Modimo le re ke tla le gomotša kwa Jerusalema bjale ka mosadi ga a gomotša ngwana wa gagwe. Modimo re ke tla le gomotša bjale ka mosadi ge a gomotša ngwana wa gagwe. Se se re bontšiša ga botse gore Modimo e swantšiša seswantšišo sa gore nna bjale ka Modimo ke tla le gomotša ke le Modimo ke le magodimong bjale ka mosadi. O re swantšiša ka mosadi kare o lemogile gore mosadi ke motho ya gomotšago. Mosadi ke mogomotši ge motho a nyaka go comfortiwa goba go gomotšiwa goba go impressiwa. Mosadi ke motho wo a beng a feeling that gift ye le gore o kgona go embrace motho a fila embraced goba motho a gomotšega. Batho ka moka ga re nyaka go gomotšiwa re ketimela go motho wa mme because we know gore ko go mma ke mo re humanang a comfort zone. Ge ngwana ka moka e ba ka re ba raloka a na le bagolo ba gage mo butia ga bosesiage ba mmetha ga bohloko gore ba raloka le ena ba nkwiša bohloko o ba tlalea go mma ntwa motho mo a ketimela mo a tseba gore motho wo mo impressa ke go mmage. I know gore sometimes it happens gore ngwana yo papage e a le godišo mara motho wa ralokang e role ya go gomotša ke mme ka lapeng. Another one, mme ke motho wa tumelo. Motheletši ge re bala buka ya Timothy wa bobedi chapter 1 from verse number 5 lentswe la Modimo le re ke gopola tumelo ya Makgonthe yeo o nago le yona, tumelo ya go swana le yela ya magolo ao Loise le mmago Onika ba bego ba na le yona. Ke tloga ke kgolwa gore le wena o na le yona. Motheletši mo ke seswantšhišo tsa Paulo se ba bolela le Timothy a re go Timothy
a re ke tloga ke gopola ga botse tumelo ya mmakgonthe yeo nnago le yona ke tumelo ye e le goreng magolo wa gago Lois le mmago Onika ba be ba na le yona ka mantšu mongwe o bara gore the same faith ye wena Timothy o nnego le yona ke the same faith ye o ikopisitseng go tswa go magolo ago le mmago Onika gore is the reflection of the faith ye ke boneng from your parents mmago Onika le magolo ago Lois ba lo so ba ra gore gore mosadi ke motho a swantse gore a play another role ka lapeng ya go phela ka tumelo gore e be sešupetšo sa gore le bana ba ba tlang after ba kgone go bona tumelo ka mme mma role mma ke motho wa tumelo bana ba gakanaga ka gae ba kwa mešito bošego ba sa tse gore ba tšhabele kae motho wa mathomo o ba itshepelang go yena gore mme jea role yo ke time ka yena bontšha bana ba gago that role gore le go sasa re kgone go bona the reflection of the faith from your children ye e le goreng to your children ye e le goreng it's from their mother mosadi bana ba jea example ye nngwe mo go bona that is why nka fa motlhala ngwana e šukare bophelong ba re phelang go bona jaaka jeno dikereke di tletse batho ba basadi ka baka la re basadi ke bona ba le gore ge ba bona bothata ka gae ga ba no dula ba kitima ba go nyaka thuso ka ntle ba ka ba ye bathong ba basotho ba ka ba ye dikerekeng tse di fapaneng mara mosadi ga a dule le bothata ano gore go tla loka rena ba nna le tendency ya gore this situation e tla fitlha mafelelong e ntse re bona gore e difficult mara motho wa mosadi ke motho yo le gore ga a bona bothata o thoma le go tswa kitima go nyaka thuso ka ntle basadi ke batho ba go phela ka tumelo and ge re ka ka dikereke re o setša gore basadi ba ba bankena ka dikereke ba tšere le bana ka moka bana ba ile re šala mmamorago ka baka la re nyaka thuso le rena we want help re ya go thega mma a ba dule ka lapeng ba no re tla no bona mosadi ke ena a kgonang go goga lapa la gage go le tliša tumelong mosadi o play a role ya go kgona go drag the family to faith a re tla ke le botšee ke ile ka re ge ke kitima ka kopana le thuso še yona mara nna ke gore wena kere e re le go nyaka thuso o e nyakela go morena e re go ntse o tlhalala le lefase o tšhabele go morena bana ba kgone gore ge ba khumana thuso ba kgone go tseba gore ka molapelle thuso re khumana go morena modimo nkare a go šogofatše pointeng wa mafelelo gore mme a se mosadi wa go kgona go belega fela ke itlhalositše kwa mathomogong kare mme ke mosadi fela ka role ya e playang ke a tseba gore go na le bomme ba ba belegeng mara a senka ba ba le nako ya go kgona go gola le bana ba bangwe o sa le mme mara fela ngwanešo ge e le gore sale wa tšhabela ngwana wa gago se re o e bolela jwale nka le gore go ba difficult gore nka go bitša mme ke le mathobela bolebe ka baka la gore o tšhabetše bong bja gago and another part a re kweng gore na Johana ga e tlhalosa o re morena tse se go diretse John chapter 19 from verse 26 to 27 e re tše se ga a bona mmagwe le barutiwa le moruti wa yola a bego a morata kudu a eme le yena lentšu la modimo le re a re go mmagwe mma morwago šuwe ke moka a re go morutiwa yo mmago šuwe o re go mmago gore morwago šuwe a re go morutiwa a re mmago šuwe go tloga mohlang wo morutiwa yo a tšea Maria a mo iša ga gagwe morana Jesu o bolela ka a biological mother e le go Maria wa mmelegeng o re ga le koteng ya sefapano a lebelela o bona Maria mmagwe o bona a le kgauswi le morutwana wo e le gore o ba morata kudu lentšu la modimo le re a mo goeletša a re mmawe a re mma a re go yena a re morwago šuwe a mo šupetša moruti wa gagwe o e le goreng o be a morata kudu a se biological son ya Maria mara o re go Maria o re morwago šuwe a fetša re go morutwana a re go yena a re wena morutwana mmago šuwe ka mantšu mongwe o are from today Maria tšea the role ye o e raloka godimo ga bophelo wa ka ya go ba mma o e raloke ka ra morutwana o a na motswadi a na my parents mogodiše jwale ka mma o tla re ga gola o tla go bitša mma a fetša re go morutwana a re mona mmago šuwe be a son to this woman o mo hlokomele jwale ka mma wa go tswetšego le ga se ya go tswala o mmitša mama o mo hlomphe o dielo tša ka moka le be mama le morwa se se bontšha go gore to be a mother it's not only
go bana ba gago ba ba belegeng go ba mme e thuša gape le go bana ba e le gore o ba godiša wa player that role ke tla e bušeletša gape ke tswalela molaetšong wa lešoko go ba mma ke bong ke diet a se ntho e le goreng ke title o yela sekolong a se basadi ka moka ba be le popelo e le go bomme mara ke mosadi wa tšea maikarabelo in the community or in the family a godiša bana le maikarabelo a modimo a mo file go ona ene modimo o kgona go mo putsa ka mantšo mang ke tliša go molaetša le go basadi ba e le goreng ba godiša bana mara e se go ba bona ke re you are playing an important role le bomme ka moka ba e le goreng lena le bana continue o bontšha bana ba gago lerato lead them ba bontšhe tumelo ba godiše ka lerato o ba godiše jalo ka mme modimo o tlo tšwela pele a go okeletša matšatši a go phela modimo a tšwele pele a le šofatša